Om Swastiastu teman-teman. Ini adalah video kami yang ketiga di dalam perjalanan memburu suara merdu di Bali bagian timur, yaitu tepatnya Banjar Pelisan, Pedahan, Desa Gianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Karangasem. Jadi kali ini Tiang tampilkan penembang dan penegasnya sama-sama pendatang baru. Iya, singkat kata singkat cerita, kita langsung masuk ke video utamanya. Selamat mendengarkan. Jerakan tingkap. Yes. Kuang kompak jumunin. Jerakan tingkap. Yes! Kau yak daging pemunyin dia Seri Tanjung sana mungkin ketimbang kecawis oleh isi paksa sok sama beli maring Adi sang jegak Seri Tanjung Ragan Idewo suk sama banget wiakti aturang beli majeng ring Ragan Adi luwe jati dewa di subane mana hang beli Ragan idewone uyati adi loh luwe loh sujati tuh Ragan Adi madak ica yang yen sampun aketo nyen daging untang adene beli adi dumadak nyen proside suweco ide sesuhunan Bali adi namo di subane nyanadi ketu
tu masih beli pada dong mas omahan. Dumuginyen perosida nemu bagio kau kasan tu adik. Hidup mati jale melah sareng Yen dadi nyen pangideh beline tu adi, hidup kelawan mati, jele melah pang setaka beli kelawan adi pedaduanan. Sang Prabu mangkin kewarna Sana mangkin lanturan titiang jagi pacang uningan mino kadi kewentenan itu sang natu. Ida mira orte jati Uningan yang titiang sana mangkin ring kewentenan itu sang Prabu hidup miragiang orti sane sampun jati pisan. Sida paksa Ocap prapta Itu sang Prabu yakti miragiang kocap pemargin itu sang sida paksa sampun yakti wali. Mole istri Lestu ayu Tur maning sapawalin sang sida paksa taleripun mata istri sane kelintang ayu pisan. galis ida ngotos panjang Iri koranis pekayunan itu sang Prabu jagi pacang ngutus yak ide. maniteni maring karang kepatihan Tujuan itu sang Prabu ngutus panjang idone wantah je pacang maca cingat irga ringkarang kepatihan. sang kautus matur sembah
sane mangkin lan turang titiang majeng ring sang sane pacang kautus ngaturang sembah subakti dereng sang Prabu jero diraris ke warna mangkin sampun sang kautus iri kering genah icak nyoman sida paksa tur maning matur jero mekel angan ragane titiang wantah kautus ring ratna mangkin wet kautus naranatu sane ngutus wiyati padhewekan titiang nenten yo wenten tios wantah ide sang Prabu antuk mekal sampun rawuh riantukan kapiragi oleh ide sang Prabu kebawas jero mekal sampun kuyakti wali saking diamban ide menawi jero mekal sampun mawali tur maning sampun prasida ngemuli kang wiyati taman ide sang Prabu jane mangkin warah mekal tunas titiang raris ring rahina sane mangkin wantah warah jero mekal sane banget tunasang